you must record this. Yes. Pero pa moro, yo pero pa chule yo tema one. Tema one yeti ke lo pero kara en yo wen. Ano tema one, ichaoni ayeti ka ke rungu la matikin. Mukene. Because ichaoni one no ekwi wangat mo giken nye makirka gikir polling stations mo iken ginoni wana ye pimpu tem utobi wana ye walo ekwi ento uteme chani tika tiji influence wa nege mitiene negi mudurune ni neni eni yako kwi porotina magiti yela utema miru ngeni eni rawo beri longi tiene eni rawo beri giteru mitimu gimogi ken but miru ngeni actually enti ramo lago tamgi down ria tigi bola no mutema miti wan watin utema dong miti enkela ye gakla lonyo utema tami wando miru wa gaklu chan utema tami mutiana migiti yela miru dongu ta Ameriki meru mutema miru Ngamu wa utema miti tigilu mingi ken mi actually en utema piye tigilu tera makwiri utema miti tigilu tera milu ming ma ene ramo doru wiji iko di chene neni utema ke miru burgi akol utema ke miru burgi la koñ utema ke miru burgi mapenduzi utema wek damu keni buke megi permi district ma megi abo orta yiri bini ye chani kora Nari mama nero gineni peke utema chano don noya ti kese kene ero bini ya mori chawani ikok di pikwani mutema miru utema kondo keme di pero mi noya uwek district mi achori mukene gukeme begi pero gi waro beni wanu chan it is okay confusion anyway PNJ wati anyway state program state project kongongo project anyway project kutema won pieni ni kagirero joni tela lanu ye wati rero ti yago kwiwa yaga utema uweke kwedga I'm hot wajio gino moiken moti kwere we have sacrificed everything down mini wa kwi macharo danda macharo wan luchan ete chawni iti keruti from Kampala to come and declare kwi miki lak is that fair? That is not fair. That is not fair. So chawni FBC dota FBC material ngwen rungula chawni wati miro painting amoro red wabito will daru ba choy will gyo tato yes afoya matera da so no tie ni chana wati sub county wati kororiza gini miro declaring ko ayela pa foi